za nas veoma bitna utakmica, jer ako bi mi dobili ovu utakmicu, dovoljno je u nekom matematičkom, teoretskom da dobijemo ostale utakmice kući i onda ćemo kao prvi ili drugi sigurno da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Tako da koncentracija je na ovu utakmicu sigurna i mi želimo da pokušamo da pobjedimo u Engleskoj, a isto i Englezima, znači na terenu ne smiju da naprave kiks, ako naprave onda su u velikom zaostatku u odnosu na nas i na Mađarsku, jer su prvu utakmicu izgubili tamo u Mađarskoj, ali sigurno sve će reprezentacije teoretski morati da dobiju utakmice na domaćem terenu, tako da sigurno njihova koncentracija, faktički zadnja šansa, sve će dati da pobjede kući, a nama velika šansa da napravimo jedan veliki korak u ovim kvalifikacijama. Kakva je igrata na Velika Britanija protiv Унгарije, imаше сериозна разлика, дали je to вистинската slika na kvalitet na Velika Britanija? Pa nije, ja sam gledao utakmicu, rezultat se celu utakmicu lomio između 4 i 7 razlike, na kraju je bilo 19 razlike, ali to nije baš realna slika. Tu veče mađarska reprezentacija je mnogo dobro šutirala, neki igrači su imali čak za 2 i 3 poena po 100%, kao što je Hanga dao je 31 poen, Vojvoda, svi su bili u maksimalno motivisani i sve im je polazilo od ruke. Tako da ta razlika nije odraz baš kvaliteta te dve reprezentacije, ali sigurno drugčije su utakmice kad se igraju vani, a drugčije kad se igraju u kući. Tako da vjerovatno i Engleska će tražiti svoju šansu na svom terenu i ako može da negde napravi tu pobjedu vani, jednu pobjedu između ove tri reprezentacije. A tako i mi isto razmišljamo, vjerovatno i Mađari.